Tim nilip atum pen pherangke amei kangni. Pherangke amei ke pha nangko kalam teki India Prime Minister Narendra Modi ke bangahut party lapen ham phangasong chipu bepin kado kawi atum da chetong husi 244A ke pachunjia phan memorandum alo pidun horunang husi tim nilip atum pen solangdo arada phan chuning dipon. Tim nilip along kado kawi nonomat bangkep song chapu atum do alang litumamen ke lahlo Samson Tiso ex MSC chairman Hogan Terang convener Binarson Songhang secretary Singnot Crow ex EM joint secretary finance secretary atum Barnabas Keling George Rongpi Sunil Tongpi Bijoy P Wilson Ronghang lapen executive member Akihai Songja Timong ex KLNLF finance secretary Dokolang Sopen Pherangke Biren Hamse report News 7 Northeast blood shed their bloods. So we request all the leaders to understand our problems and to solve our problems as soon as possible. And if our demands are not fulfilled, and by the visit of our Prime Minister to Loring Tepi and to Karbi Anglong, if Article 244A is not given assurance to the people who attend on that particular day, then we will be bound to take strict action and stern action against the government, and we will discuss and we will let you know what we will be doing in the coming future if Article 244 is not given, if it's not given assurance by the Prime Minister. So this is an appeal and this is a request from our team nilip. That's it. All the team members, I would like to extend my thankful for attending and coming here. So our purpose of holding this press conference will be welcoming our famous Prime Minister of India, who is going to attend on 28th of this month at Loring Tepi, Karbi Anglong. So for this purpose, we have been organized this program. As you all know that we have been and we will be very thankful enough for ourselves, and because this will be the historic day in our life that we will witness our honorable Prime Minister on that very occasion. So in this special moment, I would like to request the people of Nilip and us and Karbi Anglong and Dimahasau as a whole that we will and we must participate this program with a huge gathering, so that the government of India and our honorable Prime Minister will know about our issues, that is we have been struggling and we have been demanding for autonomous state movement, autonomous state issue for the last 30 to 40 years. And also we have some insurgency issues here. So we have been backward from so many years in comparison to other districts of Assam and other districts of India. So I would also like to request, and I would also like to appeal on behalf of this team nilip to our Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, Mr. Tuduram Ronghang, that we hope that he will mention about the implementation of Article 244A of the Indian Constitution, that is the creation of autonomous state, in his memorandum to the Prime Minister, in his demand to the Prime Minister, so that in that day our Prime Minister will say something and declare something about the non pherangke tagangin ko dan Cape India Prime Minister Narendra Modi alang di Karbi Anglong wanji kasi Prime Minister India Prime Minister hisap se alang di dak Karbi Anglong bangko langsung kado babi Karbi Anglong harap lapen bikheke nilibarat jokta bunan ke
kacetong sige meji usini tum ahin pen joning rilo athe ni tum tim ni boy pen joning rilo athe India Prime Minister ke bang ili tum kado beta matha nang ye bang la halo tu full itu ili tum karbiang long arat arjiding fluiten ake hang alam positame Prime Minister ke bang aku ta song si ili tum program a party tum sita memorandum ke pidun kado ke be falsi kacetong pen memorandum kado ke pidun dia fansi kado eta matha sigime athe ili tum nangi piya tum pha cetong dunde nangi piya tum phan jong si khamkhe dun rong ba ington rong pulute ili tum ke manga bangke chunche de di lase kado ke beta matha pen cetong onang po PC Prime Minister ni ye kangni la pen ili tum akan yang long arjuding klui pen ke mang labang so pusat ta alang di pini ake matha do tahai lasi ke ong tu ngarat ili tu nilip penta cetong on sige meji pusi ni tu mahin pen tu nilip lapen labang so mail along yong si article 244 yong si nengji pon pede poten nang to mahin pen pilo puis labang so bangke kecing wa yang bong bese aku puthot step deng tu nang kok po deng tu po lake nili tungken nono marke ahok pe to bangke ni tungke BJP si klaim bom lang BJP a member setame ili tu make manga bangke josi chunche de ili tu mal ake aning hang alam josi nije jede pulu de lakaku ili tu kar yang lo ngara ta sarko phan matha pe lake step deng polsi ke meji pusi ni tu matha 25 নং নিলিপ সমষ্টি সবচে পিছ পৰা অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ যেনেকাত বৰপুং তাৰাপুং তাত আজিলৈকে তাত খোজ কাঢ়িবলৈ তাত গৈ পাবলৈ 2-3 দিন লাগে এই গতিকে আমি আজি 25 বছৰ ভিতৰত কোনো ইয়াত অট'নমাছ কাউন্সিল পৰা বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এটা ভাল স্কিম দিয়া হোৱা নাই আৰু আজি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমাৰ ইয়াত নিলিপৰ যিটো নেকি আমাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত দিয়া হোৱা নাই এই গতিকে এই আপোনালোকৰ চেনেল যোগেদি আমাৰ মাননীয় কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই নিলিপ ৰাজক চিন্তা ধাৰণা কৰি আগন্তুক আহিবলগীয়া দিন অলপ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব সুবিধা দিব বুলি আমি তেওঁলোকক আশা ৰাখিছোঁ আৰু ক'ব লাগিব যে আমাৰ মাননীয় আমাৰ শ্ৰদ্ধা ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আজি সফল হৈছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্বি আংলং চুকে কাণে তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্ট বহুত কাম কৰিছে আমি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ আৰু ঠিক এই হিচাপে আমাৰ ডিফু আমাৰ কেপিটেল কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কেপিটেল আমাৰ ডিফু আজি বেছি বছৰ মানে 3-4-5 বছৰ আগতো এনেকুৱা নাছিলে কিন্তু বাহিৰৰ বিদেশীবিলাক আহি তাত বহুত চেঞ্জ দেখিছে আমাৰ এইটো কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট আমি এইটো কাৰণে ভাল পাইছোঁ আজি আমি তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি তেওঁলোকৰ থাকিম আৰু যিখিনি কাম আছে আমি তেওঁলোকৰ সহযোগ আগবঢ়াবলৈ আমি সাজু আছোঁ এই গতিকে চৰকাৰ হওক বা অন্য আমাৰ ইয়াত ৰিজনেল পাৰ্টি হওক তেওঁলোকে 10-15 বছৰ ইয়াত শাসন কৰা দেখিছোঁ পাই আছোঁ কিন্তু আমাৰ এতিয়া ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণে ইয়াত যিটো নেকি